Eka anongere mbifurize ibihe byiza nizere ko mumeze neza. Mwe mwese mudukurikirana muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali, reka twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Dusuhuza abantu bose bamaze gukora subscribe, abantu bose badukurikirana bari hirya no hino ku isi, hano muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka mbasuhuze kandi nizera ko munameze neza muri rusange. Ni ikiganiro cy'imikino, ni ikiganiro twise Day Sports Bible, ikiganiro mumaze kumenyera, mugenda mukurikirana 5 kuri 5 kuri YouTube channel yacu. Hanyuma ntekereza ko rero ari ikiganiro kimaze kugira abakunzi benshi, cyane cyane abakunzi b'umupira w'amaguru hirya no hino ku isi. Ikiganiro ugiramo uruhare mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ni ikiganiro utangamo ibitekerezo wifashishije telefone yawe. Ushobora kwandika ubutumwa bugufi kuri 0788 44 22 982, hanyuma ukagenda utanga igitekerezo cyawe ndetse n'inyunganizi ku makuru tuba tukugezaho umunsi ku munsi. Rero hari abantu benshi bamaze iminsi bambaza ngo hari ukuntu iyo turi live YouTube yacu iba itari gukora neza. Ndakeka rero twaramaze kubikemura, ibintu byose byaramaze kujya ku murongo. Icyo nizera nuko ubu ngubu nta muntu uzongera guhura n'imbogamizi iyo ari yo yose. Rero kuri YouTube channel yacu bamaze kuhagera, ndabona ibitekerezo byo kugenda biza. Ati nitwa Jean Paul, ati turi kumwe namwe kandi mukomeze muyatugezeho. Ati muze kumbwira avugwa muri Rayon Sport. Yes, namakuru rero turi buze guhera muri ekipe ya APR Football Club. Ago ishyamba ari ryeru hagati y'ekipe ndetse n'umutoza wabo Mohamed Adil, ubu ngubu uri mu bihano by'iminsi 30. Muri ekipe ya Kiyovu Sport, Perezida Juvenal ibye na Kiyovu Sport byakomeye cyane. Abakozi b'iyi kipe bakomeje kwijujuta bijyanye nuko ubu ngubu Juvenal amaze iminsi atangaza. Muri ekipe ya Rayon Sport ni byiza gusa biri kugenda bivugwa. Baritegura imikino ya shampiyona igomba gukurikiraho, banashakira ikipe y'abakaryo. Ndavuga abakunzi b'iyi kipe, umwuka ni mwiza haba mu bakinnyi, abatoza ndetse n'abafana. Bariteguye kandi biteguye kuzatwara iki gikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka. Ni bande bavugwa bashobora kuzinjira muri Rayon Sport mu kwezi kwa mbere? Turaza kugerageza kubinyuramo gake gake, tuze kugezaho ibyinshi biri kuvugwa. Perezida w'iyi ekipe nawe ubwe ari kugenda agaragaza imbaraga zidasanzwe mu gufasha ekipe ya Rayon Sport. Hamwe n'andi makuru atandukanye birumvikana hano mu Rwanda, turaza kugerageza kwinjiramo neza cyane. Hanyuma tuze gusesengura, turebere hamwe ama ekipe yacu yasohokeye igihugu. Ngo ndavuga ekipe ya APR Football Club AS Kigali ndetse n'ikipe y'u Rwanda bateje 2023. Umusaruro ko wagenze nabi byatewe n'iki? N'ubusesenguzi bwimbitse. Ndaza kuba ndi njye nyine, ariko ndaza kugufata wowe udukurikiranye haba ku munwa telefone ndetse n'igitekerezo cyawe ndaza kugisoma, hanyuma tugende tuganira ibitekerezo n'inyunganizi biba bikenewe muri kino kiganiro. Ganguko rero ubwo ni mu buryo bw'impfunyapfunyo, hanyuma mu kanya gatoya turaza kwinjira neza mu kiganiro ku buryo burambuye. Nitwa Jazo.
Yes, nkuko rero nababwiye ndaza guhera muri equipe ya APR Football Club ndetse n'uwahoze ari umutoza wayo Adil Mohamed. Nako ni umutoza wabo kuko nubwo ari mu bihano by'iminsi 30 equipe ya APR ivuga ko ari umutoza wabo. Bavuga ko icyo bakoze ari kumushyira mu bihano nyine birumvikana. Naho ibindi byo bemera ko ari umutoza wabo muri rusange. Rero ni byinshi rero bikomeje kuvugwa, wenda hari abanyamategeko bari kudukurikirana baraza kuduhereza ibitekerezo. Benshi baravuga bati ese Adil kuba wenda yarahagaritswe iminsi 30 byaba byaranyuze mu mategeko cyangwa se byaba binyuranije n'amategeko. N'ubusesenguzi rero bw'abantu batandukanye bagenda bakora, ariko abantu benshi bakavuga bati ikibazo gikomeye cyane cyangwa se imbogamizi nyamukuru kugira ngo usesengure kino kibazo no kumenya se amasezerano ya Adil ateye bimeze bite. Ubundi Adil yari afite amasezerano avuga iki kukuba equipe ishobora kuba yamuhagarika mu gihe cyose haba habayemo agakosa kariko kose gaturutse ku mutoza. Nibyo rero biri gutuma abantu benshi cyane cyane abasesenguzi babura aho bahera kugira ngo bamenye neza nibura ese niki kirivuga niki amasezerano ateganya hagati ya Adil ndetse na institution ya APR Football Club. Ubu rero murabizi neza hashize iminsi mike Adil yerekeje iwabo mu Bubiligi, yerekeje mu gihugu cy'Ububiligi, hanyuma akaza kuvuga ko ibye bizakemurwa n'abanyamategeko be cyangwa se abanyamategeko be aribo bazamubwira icyo agomba gukora. Agira ngo ni ibintu yatangaje mu cyumweru gishize ubwo yaragiye kwerekeza mu gihugu cy'Ububiligi. Ubwo yaganiraga n'ibinyamakuru bitandukanye avuga ko we ibyo bamushinja cyangwa se kuba equipe ya APR Football yaramuhagaritse binyurije n'amategeko, ndetse aza no kuvuga ko ari agasuzuguro, ndetse we avuga ko abanyamategeko be aribo bazamubwira icyo gukora. Adil mwibutse ko yaje guhagarikwa nyuma y'ikiganiro yigeze kujyana n'itangazamakuru, asa naho yibasira abakinnyi bamwe na bamwe avuga ko batitwara neza, ndetse agaragaza n'ibikorwa bimwe na bimwe byo kuvuga ko abakinnyi bamwe na bamwe nyine batanga umusaruro wa nyawo. APR Football Club rero ugeze ngo muri shampiyona ntabwo navuga ko kwitwara neza nkuko bisanzwe, ariko no munsi wa gatandatu wa shampiyona navuga ko aracyari imikino myinshi kugira ngo ube wa judging equipe muri rusange, wanagira icyo uvuga ku bijyanye n'umusaruro. Reka atwerekeze muri equipe ya Kiyovu Sport mbere ko twinjira muri Rayon Sport. Muri Kiyovu Sport kiri kuvugwamo murabyibuka neza yitwa Juvenal, ni perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport. Mu cyumweru ugishize nibwo yatangaje mu itangazamakuru ko gufata amafaranga ukayashora muri equipe ya Kiyovu Sport ngo niho kuyajugunya mu ki. Ijambo yakoresheje ntavuga hano muri studio ariko ritari ryiza. Rero byaje gushengura imitima bamwe mu bayovu cyane cyane bo mu Biryogo. Amakuru mfite ngo nuko bashobora kuba bashaka kwigaragambya, ariko umuntu akavuga ati ese none muri garagambya mutanga iki muri Kiyovu Sport? Juvenal ndangongera ngo mwarabikurikiranye, n'umugabo waje afata Kiyovu Sport wagerageza kuyigira equipe ifite izindi yari isanzwe rifite, ariko yayizanye mu equipe ahatana ko muri saison ebyiri ni ya gatatu. Niba ubona ko Juvenal ari umugabo waje atuma equipe ya Kiyovu Sport ihatana cyane, ndetse biza no gutuma ivugwa cyane. Ngera mu makushize yaje gutwarwa igikombe na equipe ya APR ku kinyuranyo cy'inota rimwe. Abantu bavuga ko ari we watanze igikombe kubera ko hari umukino washoboraga gutuma Juvenal atwara kino gikombe, ariko biza kurangira nyine aregeje, niyo ariko nabyita. Ubwo rero kuva yagera muri Kiyovu Sport nabwo ko ari ikintu cyahindutse.
bijyanye nuko izina Kiyovu Sport ryese rizamuka yabwo n'ejo bundi yatwaye igikombe hari igikombe yatwaye atsinze Rayon Sport ngo murabyibuka neza ubwo rero navuga ko Juvenal kabisa nubwo abayobozi bari kwigaragambya bavuga bati ibintu yatangaje n'ibiki bigatuma umwuka wenda utaba mwiza ariko navuga ko ari ikintu yakoze muri Kiyovu Sport. Yes, no, muri ekipe ya Rayon Sport uti bimeze bite? Muri Rayon Sport nta kindi kiri kuvugwa uretse umwuka mwiza haba mu bayobozi ba ekipe ya Rayon Sport haba mu batoza ndetse no mu bafana. Kugeza ubu ekipe ya Rayon Sport iyoboye urutonde rwa shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda aho ifite amanota 15 kuri 15 imbumbe. Ngo ni ekipe kugeza ubu ngubu itaratsindwa umukino n'umwe muri shampiyona. Ibintu bisa naho biri gutuma abafana ba ekipe ya Rayon Sport bagaruka ku kibuga ndetse ukanabona ko afite icyizere cy'uyu mwaka. Well, perezida wa ekipe ya Rayon Sport atmaze iminsi atangaza ko ekipe ya Rayon Sport yahindutse haba mu mikorere ndetse no mu bijyanye n'imibereho bisa naho ngo byahindutse. Rero ngo ibanga ekipe ya Rayon Sport iri gukoresha kugira ngo yitware neza nuko bose bashyize hamwe. Hari ingingo Francis Christian uyu ni coach wa ekipe ya Rayon Sport ni umutoza mukuru maze iminsi atangaza ko ekipe ye imeze neza ndetse squad imeze fresh. Rero nibyo nabyo byaje gutangazwa n'abafana bashaka uko bakora kose kugira ngo babashe kuba bashakira akaryo agahimbaza musiki prime ekipe ya Rayon Sport muri mikino ya shampiyona kugira ngo ikomeze kwitwara neza no guhabya amakipe nkuko bari kugenda babitangaza. Ku munsi w'ejo rero abafana b'ikipe ya Rayon Sport bakoze inama bemeza ko bagomba gushaka gukora iyo bwabaga kugira ngo bashakire ekipe ya Rayon Sport abakunzi nyine no abakinnyi duhimbaza mu muziki dutandukanye tuzajya duhabaha motivation no kwitwara neza ku mikino itandukanye bagenda batwara amanota 3 nkuko bimaze iminsi babikora. Ubwo rero no gutegereza tukaza akumenya niba inama bakoze ku munsi w'ejo baratangira kwishyira mu bikorwa. Ntekereza ko ku munsi w'ejo cyangwa se mu yindi minsi ekipe ya Rayon Sport ifite imikino itandukanye ya shampiyona. Gutegereza rero tukamenya ese bizagenda bite. Nitwa Jazo reka mbashimire neza cyane mwese mudukurikirana nshimira abakoze subscribe hanyuma tuzasubire ku munsi w'ejo. Kiganiro ni The Sports. Bye bye.